sanze mahagi bobhazoba ihagi Jesu wethu ubulawe ihagi langa lakusasa ke kulapho Jesu khona athathwa khona nzama umuntu awuthathwa ayiswe ethuneni la ngemgcibelo lapha ayiswe ethuneni ayolala khona langa lesibili lelo lesathu kuvuka kwaKristu Jesu la Maria Magdalena na Maria bathi ngemgcibelo nzambama bayothenga emakha lamnanzi benta batolala nawo bavuka ekuseni ngeluvivi baya ethuneni bathi bayofaka Jesu uma bahamba ethuneni bahamba bayakhulumisana uthi Maria sitalikitelwa ngubani ngoba khona ematshe asihluphako ematshe bashothi inkinga ematshe bashothi imo lesihlangabetana nato uyabuta Maria uthi ye Maria lelitshe siyolisuselwa ngubani kanti abakhohlwe info yinye kuthi khona lo hamba nabo wagijima waya phambili Jesu mabafika wafika watikita litshe uma bafika bathola litshe lisusiwe nanamuhla bantwana baba besayokudu Friday sokuba umkhosi wephasika kunematshe latawususwa kunematshe latawususwa kungako uthi Johane 14 uthi inhliziyo yenu mathingakhathazeki kholwani ngimi nikholwe ngibaba bayakhathazeke bafati uma bayethuneni bathi mayele litshe siyoligidelwa ngibani nathi sikhathatekile sikhathathwa inkinga sikhathathwa abantwana sikhathathwa abayeni sikhathatheka ngoba sifuna